Максим, yang dengan mulia dengan Harshan, yang termasuk performa, orangnya semal, Mirdan melihat apa dulu, yakni Ayuda, yang kedua ini kan bahwa senang. Дорогие друзья, уважаемые гости, наша модель входа в зал между только приглашения. Мы хотели бы обратиться к вам, дорогие друзья, встречаем нашу модель громкими аплодисментами, овациями. Зал должен наполниться счастьем и радостью. Как слышите, мы готовы? Это команда Ишекай, что не хвана, хана Маргоджина, Everyone yaşamalı, bir anlamda başlamalı, sanki dengan politiknya sebenarnya ini antara orang sanki Elis Production bersuara dalam video yang tersebut seperti yang lagi suara. Everyone lagi yang bertanya, obrolannya sebenarnya adalah Maxim dengan anlamda sanki yang tinggal siapa. Да, дорогие друзья, мы в надежде, что все-таки будут аплодисменты, овации. Очень ждем наших молодых. Pembentuk ikhmanar adalah gue yang seorang imam wajib berfatwa berbaca minutlardan adım mereka berada. Orang yang lain sokong saja, siapa ini? Mereka Ayuda. Встречаем наших молодых! Они сохли, шапли, как вода. А вот это не шумно гремало. И наша подводка. Молодые знали, аплодисментов не слышно. Они хорошо уходят, как вода, шумно кипят, хорошо. Хорошо уходят, как шапли. Наша молодежь женить открывает новые невесты. Наша молодежь ожидает родителей в центре. Elbette ne kadar formatı enatlar yaşamalı. Karşılayan Maxim, wajib berfatwa olahraga berkaitan pernyaan untuk Firdausri nikahnya wakili kerjanya nikahnya wakili orangnya seperti ini istri. Harus berpakaian dengan berfan juga betul. Dia bermaksud dengan kata. Kalau dia tidak ada, Прямо сейчас, дорогие друзья, уважаемые гости, мы вас приглашаем на официальную церемонию бракосочетания нашей прекрасной пары. Мирдан, Сапаргуль. Orang ikhwan akan sangat mudah berfatwa. Kita mengecek sebagai orang yang semari. Mirdan bilen Ayuda mari, Olani. Yang seperti ini, ini sedang berfatwa. Firdausri cerita nikah itu begini saja. Araştır. Bazı bir taraftan insan götürdüğü yakılan karşı. Ormanın yaşlı bayram tepeleri yerden halde şimdi parayla kapalı bayram yani. Ormanın yaşlı bugün film dışarıdan duyuşunu iyi şartlarda davranı bildirmeyi. Çünkü bugün film arkadan filmlerin sayesinde ölümün birlikte duyuşunu ilk küçük adamı tutuyor. Siz nikah dağılışını kendi şuruplu olduğunu duyuyorsunuz. Korumatı yaşlı davarın kursuldu, sizin dağılışını nikahlandırmayı iletin. Sizin sorumluluğunu tutuyor. Tabii siz nikah dağılışına radyo. Neden? Siz nikah dağılışına radyo.
hatalar çıkarmak yollarımız şekilde kendi belirtileri. Айгуля, подумай! Она нужна! У-ху! Поздравляем! Будь счастлива! Türkmenistan maçları kanunçuluğunu kayıtladı. Sizin kanunçuluğunu belirlendi. Şu fırsatın sizi kanunu yarayayım olaydı. Kanuni kanunu buradayım. Araştırma bir tarafı Türkmenistan devletimizin İmr Azmi ağabeyleri gururlu maçlarının iyisi sonucu ardıldı. Şu yukarı hakkında işaretlenmesinin maçlarından olmadığı isimlenmesi bakımından sizi oluşturmalarınızı dedi. Baratayı arzu yaşam. Tradition Hurriyet Şampani Bülteni. Tradition Hurriyet Şampani. Его сразу заберите, Gönlünün anına, değerli, bayram ziyakiyetlerin maşkara boğazı ortaya ortaya kebanda. Tradition Hurriyet Şampani. Отчаяние было громких аплодисментов. Поздравим наших молодых, дорогие друзья! Dikkat kokiyle göz ortadayken Oğudanya Şamali, Mevla'nın Anadolu'yu yeni bir yola tüm sırasında ortaya ve elbette Karolina Şamali ikinci Maxim Beyutan Tanrı'ya yönü Eşetay Şamali yönüyle spesifik tanımlar şuyada Tanrı'dan sağladı. Şöyle efektif manada geldikçe bazı örnekleri istedim. Doğru karşı yaklaşımlar. Уважаемые гости, дорогие друзья, нам нужна свобода почетка для того, чтобы мы могли преподнести танец наших молодых, поэтому вам просьба присаживаться. Evet, tahminden sonra birazcık dikkatli Ayşe'ye. Bizde Oğuz'un çalışı, yeni yapakları, sizi yapamıyor. Brawo, super,
Реально. Ишкиленов, Мехвана, Ханна, Мэджината, Дубун. Кенеман Карасатой, Владимир Келли. Господяли, Иканы Вакили, Оланяса, Фейвели, Редминистра, Валуна, Натана, Астробозо, Тейна, Оланяна, Оланяса, Валесина, Шоу, Шантри, Оланяна, Ребята, всем спасибо за поздравления. Как настроение, молодожены? Все супер. أولاً يوم الظهر أرخدان زيادان ديار مدني مكانا أنت بايني في بدن سيطاي والمغرتي في بدن أدوية رجل كل مدني في جيل الرضا نكمان يعشى وشجوانا Все завороженные просто. Бедмольца, Максим, Шуеда, как мы видим, тебя на ваших шагах Мадам-2. Приветствуем наших всех вновь прибывших гостей. Кенеман, Хошгорд, Диан, Дул, Караевтар, Байрам Сахедовтар, Ингмар, Бактыгулларны, Билеликте, Бедемнер Пайлашянын үшін түйсіріптен ені бір жолы той елерің адымын фауыр тынайдяқ. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы готовы открывать наш прекрасный вечер. И все